Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki kana ka barawo ba kanisa de kore mtuye mundi baita kanisa di bagacerero buye kanisa service yambagie tha inya lakini oka tha itano ntunabori kirate ya nkong wamberia nanto kaba kiriki anto kaba kwaria uthongire ara murango ni muno nkong ukurukira gate kwanje thieta ukaragete kiambere inge no ntuinge wono ori kirate ya nkong na wale abangu ya mapema wo ya manwa ukarano mapema kinato kireria lakini wego woye kanisa ni umucherera 5:30 ankong mwanga kila mtu ikondoka wage no yajete no ya ingi no mukami mwe kurangania ora no ajete no kuthongera no akaka no nteto nkong yo eti kinyaga kare gorogu uka umucherere kendo tonie no na nkong bare na kuribo ma inkwera tabadari na tengo umenya wewe no kumewe na nkong no kumenya gako ikagwa no nkong barandani nchoro kirida ithato ukarende goro ukirerie antu babe na flat shoes baye lakini wowe ya muchere wefanye no kono cherero kirugira mukuru uchero kiburangua anga achero kirudha lakini wowe antu mwakaba oteke already wanaoshinda wabo kuruta wantu kaba akira nyoko ikwaya kuinaga igokira wambo karende goro no nkong cenjia tabia wano komeyokana nkongo ngalichani no bantu interrupt mucheba ndio antu bamberia kubochuba ya mapepa la chiere wakarandegoro tukambira service tia kuturia nkongo tumeno agoria kila tukimbia cenjia tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njera nawe kona nuki